Iboneri ya Jumatano jitariki 20 mutinyo wa 5 na 2 mwaka 2022 emesane ya mangana mayekro cyaragire kinse sano ibere ngo kwariane indi ngwere na rena gusangiri kulia kete kaboniga niritukoriri abakenya bandate kuru birengerero aho anenekero abakonyi babali bakuriye biruge binene litukuregoro banyarite bakuru akingwana cyabo cyabana ucyasa abakenya anene nali ali barengete gukora nabanene babo abakenya kibara choro yo mobo ko bumurayo gatano wenze ya Kenya gona manga ndate gose birengere mbere de gusangwa imene isiko ya gusi kero abakenya bandate kuru birengere byabo gose mbaisanegete n'ikingwana icyanya de gikurwe guri tukuregoro na ireri bagali abana ukwariane asemesa mangana maye kinze gisano ibere litukumanye nari twagusangire kuri ya kete kabone nyurana abakwenda gutubwate sense meli yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital oiga sense media YouTube na botonyora Ndizi TV News gokonyora kinga kina boto tweet @Ndizi TV News boge karengel kyano tukere ndikirenza kireteka kwetera namba irase skini egora boyo gonkonya somun we manyererio nigakurukwa chushouta niriane Brighton Makoli. Yakera matukatigarte komina kiando kagoja sobo chorio bonne bumwa koyoiga ni gobona bamenyi naba kijikura muna babwatani bechikanisa banyara bagusankana asebunge yanyari bali masaba anene karoba baenekiri kochikomosiro yokuri keroke bochumbe asebunge eyo wetera sekiama giodium Esron Mandugu oyo kuri kero ikiwetera sekiama gia ODM Daniel Mandugu oyiniga kuri kero wetera sekiama giodium gababwatani au nigo bara sense meyo keroba endete gutwara masabo nako muganeri amayabunology bicha sense meyo ikinjiri chikuru sense meyo ya nyaribani masaba keraba bwatani baikira sense meyo keroba endete ko mwakereko kona kumusira Daniel Mandugu asukuriye kerugo kyobo jumbe asebunge ya nyaribali masabo nyirubune kero kya nyaribali masaba kerokyo nigo gyati ubwasi maiga yoyore umubunge bwense meyo umubunge bwense meyo sekeri macho ekaranyara kagotige keruge kyo na uchukuriye keruke bugabana as county ya Kisii keruge kyo nigo bono kemerera matena babwatani abaho kolenda siri tkorera babwatani babichikanisa amo nabamenyi bensemina bakikura barasenga ya Daniel Mandugu asoko musira kuri keruge kyo asentunde yiga yo kwenda chikura cyumwako yiga Tekerto gendete niga bakonyi babali bakuriye ibiruge binene litkurigoro banyarite baukwana kingwana cyabene ujyasaba Kenya ali barengete ujokoramo nabanene babo yakera bakenya barabachole kuba mabaga ayo kubabarayi anenekero cyuburayi bwense rigati gashagwa oyi orasomo bwa Kenya kwanza uyu kubaterana no murayo ye William Ruto asokuriye kerwoni ayaretabuna era aise koba omokonyi William Ruto ngo barachokora imirimo yawe erigo ikirania ali magani y'abakenya baragani goikirane krate yaduna abakenya nigo bwatu umusigo manne kolende barabese ko choru na barachi ko gusui umusigo yo. I have all the time and the commitment to put my all to serve the people of Kenya. I have a very good idea of what I need to do to assist my candidate Dr. William Ruto in the management of the affairs of this country, give him backup, be available, move around the country to implement development programs, listen to the people, be available to the people. Because we have the bottom-up economic model, it's about the people. If you have noted, we have gone around the country, in all the 47 counties, and held economic forums, listened to the people, had very extensive consultative process of what the people of Kenya want from us. Azenze moya ye matakarua uyo komokonya Raila Odinga soma bulibwa simiuro moja nerina kwandete anenekere nkwana yobo amategati yo mo debut amo no murai bwenze ngaketa kerekoba ekereko machikorekana buno murai bwenze urukinyata amo no mokonyo Dr. William Ruto wa matobu aye butaruya kulende matakarua nigonera tete buna ere nigaracho korega siaye no moneno ye elikwene kibuna ali abakenya bali balirete abakenya chira bachiko yikirania kero baracho rukoba obisi asentunde intangani muraibu enso katano Kenya of my principle and a person who will obey the rule of law and do the best to support my captain to deliver for this country. The oath of office dictates that the interests of the public are paramount
in everything a government does. I will help my captain to stick to the rule of law, to ensure that what is in the Constitution is fulfilled. Our Constitution dictates that we adopt a social market economy. Abamenyi kurwase kaunti ya Taita Taveta nigo bono banyarire bakuboria serikali gwetera wisara iriyetenete chingiti chiro sana wika sensemeyo na kurusia bikondo ne chincho guchira sensemeyo anenekero baendete gwetera asare nene ekere eminyameyo gose chingiti chiro sana chigendete gusalia ndagira asensemeyo baukwana nigo bateruna nigo bagendete konyora asare nene bwegekero batebiruno bakire geturigo kya serikali konene baranyora ondo kubakonya nigo bateruna no mpotu kombali korara igetukia bairire gutwara no eno bwoba no ena abana batari kwenda se chiskuru. Mimi nishakuwa mzee wazee, lakini vyakula vangu vinaliwa na mimi nafana njaa. Mkae mkisikia hivyo. Nilinde tumbiri, nilinde ndovu usiku. Mwanamke. Ni kweli hata tupate chakula tulee watoto wetu. Lakini ndovu zinatuharibia. Na hizo chakula ndo tuuze tupate nini pesa ya kupeleka watoto shule. Na sasa hii sisi kama wananchi tutafanya nini sasa hii? Na hakuna mtu wa kututetea. Na sasa hii hao serikali vile wameleta nini magebo wameweka hapa town. Wanaweka town kufanya nini? Wapeleke porini huko ndani. Kabisa. Kwa sababu sisi tunapata shida. Sasa hii sisi tumeliwa ndovu. Mimi na sisi tuna watoto wa second sasa hii. Wamefukuzwa. Tutasaidika na nini? Tukoko tuuze hiyo chakula tufundishe watoto. Simba zimejificha ziko mbili hapo. Hatujui usiku wa leo kutakuwa vipi. Ng'ombe kila siku zinashinda ziko hawa. Mwisho wao watu wataanza kuangamia. Ekera bakenya twendete kwerenuja sobochorio bonne bumwako yoiga nigo bono moriki botambasi wisara yoborendi bwime karanja kibijo anyarega ko bahina keria bakenya buno borendi nigo bwati ngiu ekero to kwenda se obochori obuiga ukwana ase county ya Meru nigateruna abanyanyimbo gosama joni asensitu ya Kenya nigo baisaine na ndi nigo bachikwena kiuna kubwatana na bale nibyombe awo elio wetanga kurwa sibura bucha jigwateka ekero turanda sobochori ekero twakorora bochori obu. At some of these regions, as we go to the electioneering, it's heating up, and sometimes, like we witnessed here, turns violent. And we are here to talk with our people, take their security briefs to understand the situation as is here, and also get to know how prepared they are. As a team, we are satisfied that Meru County is well prepared. We are satisfied that they'll be able to handle any situation. They are enough to deploy to our polling stations as required by the IEBC, and we have no doubt that in Meru we shall have very peaceful election. Abasa baboda boda kurwa sensemo ya Mumias nigo bono banyarire bakuboria banasiasa wetanga ukwana chingwana jijanya chiguturwani molembeka rutokwenda sobochori wekaro twakorera bochori ubu mwaka uyu gaba ukwana nigo batebiru na banasiasa mbara barore kandi bagosegeta chisege usibura buru ekaro tokogenda sobochori bego nigo batebiru useba mochiri abanasiasa geta senseme yubaka kuruta masakara yokogosereria asema batebiru na mbali go chugwanja gutumekwa bona basae ekiana bako machigwa samatuko amange. Siasa msitutumie sisi vile nyinyi mnataka hivyo. Sisi ni watu ambao tumekuja kutafuta. Kwa hivyo wakaaji wote wa East Wanga Ward na waomba muangalie manifesto ya mtu, msiangalie vile anatupa makaratasi. Tuangalie ile kitu mtu ametufanyia ama ile kitu ametuambia atatufanyia. Mwenzetu alimpea pikipiki akifikiria anaenda kufanyia kazi mzuri na kumbe amechukua pikipiki kwenda kuangusha makaratasi mbaya ambayo yanaongea matusi, kazi mbaya ambazo wenzake ambao wanawania viti vya MCA East Wanga wote wanafanya. Ile kutupa makaratasi ya ovyo hivi na huku. Zile makaratasi ziko na maneno machafu ya kuongelea kwa wananchi hapa wa Mumias East. Aswa sana wanaji viti za East Wanga ya MCA. Yule mwenye anaandika zile makaratasi kama ni yule mwenye anajulikana ama hajulikani, tafadhali hiyo sio siasa. Jinga ki mebasukano ye bara gendete kwenda kiwa sensi itu ya Kenya ni gobono
abateneri abo banyari bakuburiwa banyari bakubataneri kone kuna muchando yinko erora sense yeitwe osengo keano rikorengana n'ekigari kiricho bosombi anene matatu ni gobono chikutakirwa kobeke bintu biri bigukanya embero nene manyagatwe na chisibidi gavana kubatikana no munyakero bogoso moteneri ebwa mangana yo bosombi Edward Gitonga nigatebero na kigari chonzi kitakere kobe chisibidi gavana echo erigotanga chimbero kirikomena kiabuna chikomnyoka para na koirera mebasokano gokorekana. Vehicle we deal with, that is the PSV, the trucks, and all vehicles exceeding 30-48 kg. We want to do a recall. All of them, a recall for free. They must go back to the vendors for verification, and making sure that the speed governors are working, transmitting, and limiting the speed. There is no governor that will operate on our roads below the threshold of what has been tested by KEBS according to the standard of 2295, which is a revised standard of the Kenyan standard 2014. And therefore, we call upon the PSV vehicle owners and the trucks owners and all vehicles that has been fitted with the speed governors to go back to the vendors. The vendors have been made to do the fitting centers. They are all across the country. Ayuna na korenda si jinsi jiga korenda nyona chikoro ga chinsa 10 chiko nyora yo bana manki unatenda ko yasangeli mena isko ya gusigenda kubadia merabori Ndizi TV ne rubo ansoma usie kere kana kita seni kya chine gumage ko rete meroberio chinsa meronge benenye kitari korima na kwene kibina ngokoretera kira mangana yo bosemia na okwera na ukorosera litukulia ogesto twaga jagete mambia ko genda wikaboniga tosuka kyari ne Ndizi TV ne rubo ansoma usie nyurana na kwena kubati meroberio tugwetera sense meli ya mitandao tonyora sense ya Facebook Ndizi TV News Digital oikori ka yuane ilinoma otonyora isikori kabere igogenda urwa igotwa twakunyuribuna asense media Facebook ni gotonyora Ndizi TV News Digital abune semeria Facebook nsemo ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News inde gwatuma chumbe yao nyenga na bago comment bayibona tura subscribe abo ikasense meyo subscribe nando beke notification usekengere keremiro belia chakiri ko Ndizi TV yagote no muroberi gete uchakire guma chuburi genda kubati Ndizi TV ne robwansuma busi oyonkonya sense meri ndi umuntu wimanyelio nigakoro kwa chusho utano yone kuna mali ugine chibi chago jira senjira ya wene mbetronde mokeira niliane Brighton Makoli.